Si han ido al lugar dia kana porosea ika betar tobus jol masih adosai tangkas doi didok dinata surati sada Korintus sada ayat sada Adong nasahat tuamay ang urang marhidi-hidiaw. Bau baba pangalami di golumi sigalu mari Marita goma akan adikari Tua kadongan sada Korintus sada ayat sada walui auto no hatana tari motu silagi rohani akan alao magowi malaikat gugur di mata tarwi kita jorma nada Adong nasahat tuamay ang urang marhidi-hidiaw. Bau baba